디게 다게 tö바 뒤징나스 시기도와 어디 때는 막 가르된 거요래 라나 편송아 세게 된 거. 편송아. 봐. 다 편송아 되가졌으나 알랭이야. 디게 세리. 디게 세리. 아니 실은 김복이 아니 최 실은 김복이 최 되는지 아니 얘기 아니 표송 나오래. 제가 디게 세리 실은 김복이 되는데 실은 김복이 자 실은 김복이 최게 자 최게 게 디게라. 그래서 디게 실은 책디게 아니 최 무슨 소가 때문에 얘라고 최 무슨 소가 나한테 나네 최 무슨 소가스 최 무슨 소가스의 최수의 최체 그러니까 시련님의 최체 무슨 소가 세운데 잡아 양타봐 남발 타봐 니최 양타봐 되지 아니 고송스 그 요데 디게 시에 되게 최 무슨 소가 돼 एक समयमा यस्तो मैले सुनेको थिएँ भन्ने गुरु व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ प्रथम धिके भनेको जस्तै धिके भनेको चाहिँ जस्तै त्यसले पञ्च सम्पूर्ण सम्यक जस्तै पञ्च सम्पूर्ण सम्यक भनेर भन्नुहुन्छ र 5 प्रकारको एउटा कुसुम सुपङ्गा भन्छ त्यसले चाहिँ पञ्च सम्पूर्ण सिद्धि अथवा चाहिँ पञ्च सम्पूर्ण भएकोले हामीले बुझ्नु पर्दछ र धिकी भन्नाले जस्तै प्राज्ञ परिमित हृदयको सूत्रलाई जनाउँछ र त्यो धर्म चाहिँ प्राज्ञ परिमित हृदयको धिकी भनेको चाहिँ जस्तै एक समयमा मैले प्राज्ञ परिमितको यस्तो धर्म सुनेको थियो र धिकी भन्ने प्रथम शब्दले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि धर्म जनाउँछ र धर्मको पनि कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै सम्यक धर्म जस्तै अति उत्तम र सम्यक धर्म सम्पूर्ण सम्यक धर्म हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ धिकी भन्ने शब्द धिकी 최 무슨 소가 되는데 맞게 가서 सम्पूर्ण सम्बन्ध सम्पूर्ण 무슨 소가 सम्पूर्ण सम्बन्ध संस्कृतमा हामीले सम्बन्ध भन्छौँ सम्बन्ध भनेको सम्पूर्ण एउटा सम्यक राम्रो अथवा चाहिँ सम्पूर्ण पनि हामीले भन्न सक्छौँ सामदा 최 무슨 소가 되는데 धर्म राम्रो धर्म सम्पूर्ण 되지 되게 다게 대바 되잖아 다데 창노도제 쓰고 와요 창노도제 얘기스 창노도제 다게스 아니 고송스 거래 최들이 퇴바 퇴수도 고아 퇴바스 제 되게 다게 퇴바 뒤직나 수도 되게 다게 퇴바스 뒤직나 시를 책되게 뒤부순 소바 그러봐 사마야 सम्पूर्ण 그러봐 사마야 सम्पूर्ण 세들이 뒤부순 소바 베베케라 뒤부순 소바 근소가 있다네 니바 뒤부순 소바 이게 र मैले भन्ने खालको शब्द छ धागी भन्ने चाहिँ मैले एक समयमा यस्तो धर्म सुनेको थियो भनेको धागी भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि भजरपाली छाना धुर्जे भन्छौँ एक समयमा मैले यस्तो धर्म सुनेको थियो राम्रो धर्म सुनेको थियो त्यो को भन्दाखेरि छाना धुर्जे भजरपाली मैले एक समयमा यस्तो सुने र समयले दोस्रो अघि राम्रो धर्म प्रथम गयो र दोस्रो चरणमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि समयमा पनि जस्तै एउटा हाम्रो जस्तो यो आज भोलि पर्सिको दिन जस्तो समय होइन कि अति उत्तम समय जस्तै त्यो समय जस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो भएर समय सम्पूर्ण अथवा चाहिँ समय सम्बन्ध भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ या ततेने 뒤 무슨 소가 셰베 뒤디 같이지래 라나 아니 떼가 좀 된디기 뭐네 최송배 뒤주 야부지걸래 로마 속에 뭐네 나야 최년배 아니 지게다 박자 세네 뒤주 야부지걸래 대대인사
뜸배장 최송양의 뒤즈 로메장 최년의 뒤즈 디디지기 뒤즈 상보 뒤즈 약부지 정의 인상 뒤부순 속바스 र समय पनि अति महत्त्वपूर्ण जति समय सम्पूर्ण अथवा समय पनि राम्रो समय चाहिँ यो के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि भगवान सम्यक बुद्धले पनि एउटा धर्म देशना गर्नु हुने लायकको अथवा चाहिँ त्यो समय चाहिँ भएको र चेलाहरू अथवा चाहिँ शिष्यहरूले पनि धर्म सुन्नेको एउटा समय चाहिँ भएको त्यही कारणले हामीले दुई प्रकारको समय जति अरू समय जस्तो नभएर बुद्ध स्वयं आफूले पनि एउटा धर्म प्रवचन हुने खालको एउटा समय भएको र शिष्यहरू अथवा चेला परिषदहरूले पनि त्यो खालको धर्म लिनलाई सक्ने सुन्नलाई सक्ने खालको एउटा समय प्राप्त भएको हुनाले यो चाहिँ समय भनेर गुरुबलले हुनुहुन्छ त्यसो 다 디게스의 최고선 소바 다그 tö바 뒤직나 수도 뒤부수 소바 다게기자 니체 좀된데 스그도와 좀된데 시를 특이게 tö바 부순 소바 때봐 tö바 부순 소바 근소마이 난데 tö바 부순 소바스 제자가 좀된데 시도 잡아 고덤 부다 다시하게 보니 차비요를 값을 봐봐 제가 샤교 문일이야 좀 된데 전에 이기숨 아니 택배서 나오고 제가 얘 갖고 곧 대화 들었나 좀 쓰도 잡아 어떤 교육 탐제 내봤어요 봐 저봐 영웅배 집아 시진 집아 라소바 집아 탐제 줘봐 좀된 라다다 다나 된 수도 연된 탐제 대봐 연된 탐제 차오 연된 탐지 여봐. 그래서 이 교육 탐지 좀 연된 탐지 된체. 아우 다사 대세야 되게 가르친 거라나 시바다 시외 탈에 대바스. 이수도 잡아 시바 코로와 시와 랑님 바시게 쳐도 타고 토고 삼에게 삼로 배나 예주된 저기 토비아기 근도 삼도에 돼. 제가 예주기 맞추고 타르바토기 산다 삼로데 전주세바 태과 춘벌로 떠나 빵자래 되게 봐 인자 시바다 시외 타니레 대바 인자 데스 되게 봐 이제 나자게 떠봐 고동 부다게 가져래라나 좀봐 이봐 대바 이봐 대바 이봐 제네 좀 된데 송 되다 dob되나 그 탐지 좀 연대 탐지 된배 권에 시바다 시외 탈레 결송하래 아니 대바를 세네 어디서 저봐 좀 된데 भगवान बुद्ध र तीन प्रकारको शब्दले बोल भाषामा छ भगवान बुद्ध अथवा चुमदेन्दे हामीले चुम भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तेस्रो चरणमा है त तेस्रो चरणमा 5 प्रकारको सम्पूर्ण सम्बद्ध छ त्यसमा अब तेस्रो चरणको आएको छ त्यो चाहिँ भगवान बुद्ध अथवा चुमदेन्दे र बोल भाषामा तीन प्रकारको चुमदेन्दे भने र भगवान बुद्ध के चोम गर्यो र के ध्यन गर्यो र के देशी गर्यो तीन प्रकारको शब्दहरू छ र चोममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नकारात्मक पक्षहरू जस्तै नकारात्मक पक्षहरू अभिज्ञाको पक्षहरू क्लेश दोष अथवा चाहिँ आवरणहरू जस्तै क्लेश आवरण र प्राज्ञ आवरणहरू यो क्लेशहरूबाट चाहिँ मुक्त भएकोलाई चोम भन्छ जस्तै चोम भन्नाले यसलाई नाश गरेको अथवा चाहिँ हटाएको अथवा चाहिँ मुक्त भएको अविज्ञ र अज्ञानताबाट मुक्त भएकोलाई चोम भन्दछ र दिन भन्नाले चाहिँ जस्तै के बुद्ध भन्नाले नकारात्मक पक्षहरूबाट मुक्त भएर अब एउटा प्राप्त भएकोलाई चाहिँ ध्यन भन्छ जस्तै ध्यन भन्नेकोले चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पूर्ण ज्ञानहरू चाहिँ प्राप्त भएको नकारात्मक पक्षहरूबाट मुक्त भएर सकारात्मक सत्यको एउटा ज्ञान प्राप्त भएकोले चाहिँ ध्यन भन्दछ र देह भन्नेले चाहिँ यो भावत चक्र जस्तै यो संसारको एउटा भावत चक्र छ यो सिबे खोर्लो भन्छ खोरवा भन्छौँ हामी यो खोरवाको एउटा क्लेशहरू खोरवाको दुःखबाट चाहिँ
परिपक्व भएको अथवा चाहिँ मुक्त भएकोलाई हामी देह यो संसारबाट चाहिँ मुक्त भएको अथवा संसारबाट प्राप्त भएकोले चाहिँ हामी बुद्ध भन्दछ र सरलतमा भन्दाखेरि नकारात्मक अभिज्ञाहरूबाट मुक्त भएर सकारात्मक एउटा ज्ञान प्राप्त भएको र यो संसारबाटै मुक्त भएकोलाई हामी बुद्ध भनेर बुझ्नुपर्दछ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 这说啊，那这个呀，좀 된 세야데 상하기 난기 뜨규 나라 가르송요래라나 시좀 죽된 날 좀 세야되기 시좀 봐. 시 자로다 좀 봐. 매버스 왔어. 된 세야데 연된 조답된 왔어. 그래서 시좀 세야기 시리 가래라나 뒤시. 그봐. 뒤시 뭘로 봐. 뒤시 차라다 제가 좀 배나 좀 시종사 뒤시 아니 뒤시가 나올래야 아니 가리용거래서 나봐 이마이나 뒤시 나라 녀몽배 뒤세 지체 녀몽 요방이 종샤베 사제 녀와에도 풍부요로와 풍부뒤 녀몽배 뒤 아니 풍부뒤 되네 최 잡아라 바로 줘야기 아니 하이프뒤 아니 하이프뒤체 빼나 गर्व वंशु तबो रवा करम देव सिद्धवा क्या काकेला ओथी हाई पिटु तेने तेटे की दु शिगाले दु सुबो न्योमो में दुदा पुंगु दुदा अने हाई पिटु छेने दु सुमशेने तेजे दु शिले भरदु दुशी अने दुशीले गेरवाला भरदु चेगेगी या दु चिक सोमाय रवा दूस जेने दुशी मलुबा चेबेना चोमस्ला दुशी मलुबा चेमास ता यदि जुदा देमास यादि वंशु ताने सुसांगतां पेरदां चादा 아니 पेरदां चादा 가사 पेरदां चादा वंशु ताने सुसांगतां 아니 वंशु 표준 소바 수상부 표준 소바 वंशु ताने 수상 아니 पेर 표준 소바 작업 표준 소바 아니 준비 표준 소바 어디지 이 필소 주기 연대다 된다 차네 아니야 주된 제가 니스도 좀된 수도 시좀 주된 세네 생대되지 아니 배배 캐를 숨어 그래서 저기 공부 저기 जस्तै सोममा अघि भने जस्तै भगवान बुद्ध जस्तै जस्तै अभिज्ञहरूलाई चार प्रकारको अभिज्ञहरू छ र चार प्रकारको अभिज्ञ दोषलाई कसरी चाहिँ नाश गरे त त्यो चार प्रकारको अभिज्ञ अज्ञानतालाई कसरी नाश गरे भन्दा चार प्रकारको अभिज्ञहरू छ र चार प्रकारको दोषहरू र त्यो चाहिँ क्लेश दोष जस्तै क्लेश दोष भन्छौँ हामी न्योमोङबे दुई भन्छौँ क्लेश दोष र एउटा चाहिँ स्कन्द दोष जस्तै हाम्रो फुङ्गो भन्छौँ हामी स्कन्द भन्छौँ त्यो क्लेश र जस्तै तेस्रोमा चाहिँ जस्तै धर्म गर्ने बेलामा अथवा चाहिँ त्यसमा बाधा अडचन पुऱ्याउँछ त्यो खालको एउटा दुई अथवा दोषहरू आउँछ र त्यसले चाहिँ अघिको गुरुले भनेको चाहिँ करमदेव जस्तै लाइभ भइदिएको छ करमदेव त्यस्तो खालको एउटा धर्मप्रति एउटा धर्म गर्ने बेलामा हामीलाई बाधा अडचन आउँछ त्यस्तो खालको दुई दोषहरू र त्यहाँबाट मुक्त हुने अब त्यहाँबाट चाहिँ टाढा हुने खालको एउटा दोष भनेर चार प्रकारको दोषलाई चाहिँ जस्तै अभिज्ञ यो खालको दोषहरूलाई चाहिँ चोम भन्दाखेरि यो मुक्त भएको अथवा त्यसले नष्ट भएकोले चार प्रकारको दोषहरू यिनीहरूबाट मुक्त भएको भन्नाले चोम भनेर हामीले गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र युन्देन धुप भन्ने जस्तै छ प्रकारको ज्ञानहरू छ छ प्रकारको गुणहरू छन् जस्तै वाङचुक जस्तै भन्नाले हामीले एउटा पावर भन्छौँ हामी शक्ति जीवनी पाङ्बे गर्ने रावणदान देबे वाङचु से कब्जेला अनि शिवजी से तेले बुझु माइबा जीवनी पाङ्बे गर्ने रावण दे हामीमा दुई प्रकारको क्लेश छ जस्तै क्लेश आवरण र प्राज्ञ आवरण दुई प्रकारको आवरण हुन्छ त्यो आवरणबाट मुक्त भएको एउटा हामीले शक्ति प्राप्त हुन्छ एउटा ज्ञान गुण प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ वाङचु त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र
र अर्कोमा सुसङ सुसङको जस्तै अर्कोमा धेरै हाम्रो एउटा शारीरिक सम्यक शारीरिक अथवा चाहिँ शुद्ध शारीरिक भनेर बुझ्नु पर्दछ र तेस्रोमा सुसङको दि दिरेदा सु छेसङ सुजुताङि पेजे गिजु रप्तु चेबे कुइबेना सुसङको 상계리야 꾸이 챈데 망부여와 챈다 대지기인데 어떻게 차네 सुसङ र सम्यक बुद्धको जुन काया छ जस्तै बुद्धको कायामा 30 प्रकारको नामहरू अथवा चाहिँ पेजहरूबाट चाहिँ उहाँले एउटा सम्यक एउटा कायाको रूपमा चाहिँ हामीले शरीर मात्रै नभएर एउटा सम्यक गरी सम्यक एउटा कायाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दछ त्यो तेस्रो चरणमा अनि पेलजुर फुजुन छ पेल हाउपाला र त्यसमा फेरि हामीले जस्तै हामीले के भन्छौँ अब धन अथवा चाहिँ सम्पत्ति जस्तै हामीले एउटा साधारण रूपमा हेऱ्यो भने सम्पूर्ण एउटा चिज चाहिँ फेरि प्राप्त भएको उहाँलाई जस्तै ज्ञान गुण सबैमा प्राप्त भएको पेल्ज्यो जस्तै ज्ञान गुण चाहिँ प्राप्त भएकोले हामी यो अहिले धन सम्पत्ति होइन कि ज्ञान गुण प्राप्त भएकोले चाहिँ हामी त्यो खालको पेल्ज्योर भनेर बुझ्नु पर्दछ अनि पेल्दा छाता छाको फुजुन छ न्याटा र एउटा चाहिँ बुद्ध जस्तै हामी एउटा भनौँ न एउटा प्रेस्टिजियस भन्छ र एउटा चर्चित जस्तै उहाँ एउटा चर्चित छ किनकि यो संसार जम्बुद्वीपमा एउटा चर्चित छ त्यस खालको एउटा चर्चितमा पनि उहाँ शुद्ध अथवा चाहिँ चर्चितमा पनि उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ त्यही येशी फुजुन छ नामखे गुलम नाउरो छथमजे खेबे येशी गुलम दबलिन्छ येशी फुजुन छ र ज्ञान सम्पूर्ण फेरि यो संसारको सद्धर्म अथवा चाहिँ सबै वस्तुलाई एउटा चिन्न सक्ने बुझ्न सक्ने एउटा ज्ञान भएको हुनाले ज्ञानमा पनि सम्पूर्ण त्यही जुनजु फुजुन छ सांगिक साल यो जुनजु दि गरे लाना छु मासेबा सेबे छेदु जुनजु छेदे बारे 나 छु छमा सेन छाने सिमजिङकी धन जुयाला जुनजु फुजुन छ र वीर्य एउटा भन्छ वीर्य सम्पूर्ण अथवा वीर्य भन्नाले सङ्घर्ष जस्तै उहाँले सङ्घर्ष भन्नाले उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्ष होइन कि सत् प्राणीले आफूले जुन प्राप्त भएको ज्ञानहरू कसरी बाँड्ने सत् प्राणीले कसरी डोराउने खालको एउटा वीर्य अथवा चाहिँ सङ्घर्ष उहाँको सम्पूर्ण भनेर तेजेगिता चोम सुदु अनि दुशी चोबाता देन सुदु अनि यदेन छुदान दे बास तेजेगि थोने खोरवाले देबा यिनसा देस चोम देन देस छ 되게 뜨거 무슨 소바지 소아 대체 다 되네 결국 갑 저거 풍부리라 시스도와 결국 갑 저거 풍부리라 해야 돼 야가르기 사자 아니 라지기르세 돼 사자리 인사 결국 갑체 저거 풍부리 해야 돼 리지어래 디 저거 망부 루루 제바 더부기 저거 망부 루루 제바 낭신기 리바 인사 자교 풍부리 일라바리 대대기 자교 풍부다 되래 결벽합 자교 풍부 릴라 셰베 틱디게 네 부순소 같대 말이 근속마이 다네 네 부순소바 최송사기 사자 최송사기 네 부순소바 오야 अब चौथो चरणमा जस्तै धर्म पवित्र स्थान जस्तै ने फुसुम सप्प भन्नाले स्थान सम्पूर्ण अथवा स्थान सम्बन्ध भन्छौँ त्यो पनि एउटा राम्रो ठाउँ चाहियो त्यो धर्म प्रवचन हुनको लागि पनि जताभाइ ठाउँमा हुँदैन राजगिरी भन्ने ठाउँ चाहिँ जुन अहिले राजगिरी भन्ने ठाउँ चाहिँ बुद्धको लागि अथवा चाहिँ अरू परिषदको लागि एउटा पवित्र स्थान अथवा चाहिँ पवित्र ठाउँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ ने फुसुम छोप र झ्यागै फुङ्बे री भन्ने जुन ठाउँ छ ठाउँको नाम छ र पर्वत एउटा पर्वत छ त्यो पर्वतको नाम चाहिँ झ्यागै फुङ्बरी भनेको धेरै गिद्धहरूको एउटा चाहिँ ग्रुप अथवा धेरै गिद्धहरू चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै गिद्धहरू एक ठाउँमा बसेको हुनाले बसेको जस्तै बस्नु भएको र त्यसको आकार जस्तो देख्ने त्यसको आकार जस्तो चाहिँ गिद्धको जस्तै आकार छ त्यो गिद्धहरू धेरै बस्यो भने उहाँको पखेटाहरू जस्तै पर्वत पनि गिद्धहरू जस्तै देखेको कारणले झ्यागै फुङ्बेरी भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ गेलोङकी गिद्धु छम्पो ताङ सेयादि माराजो अनि
년투기 희나야나 년투의 송샤게 가져봐 결론이 기도 정도 당시 장주세배 기도 정도 써야지 마야나 태고초비 추는 송샤게 장생 파파 도시 결론이 기도 정보다 장주세배 기도 정보는 탑직도 슈대에서 냠도 슈게 계자리 그봐 탑직도 슈에서 냠도 되라리스 어디게 가릴 때 말이라나 필소가 이 다음에 코르푸스 소가 때 말. 코르 최송사기 코르 표준 소가 때 말. 그러나 먼저 저기 얘는 최신이 개랑도 상황 여러 봐 어디 당시 셰르님의 최송사기 들자 코르 표준 소가 때 말이스. अब पञ्च चरणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खोर फुसुन सुक्पा भन्छ जस्तै परिषद अथवा चाहिँ हामी जस्तै चेलाहरू जस्तै बुद्धको धर्म प्रवचन गर्ने बेलामा चेलाहरू शिष्यहरू हुनुपर्छ र त्यतिखेर खोर फुसुन सुक्पा जस्तै परिषदहरू चाहिँ को भन्दाखेरि जस्तै हिनियानाबाट चाहिँ भिक्षुको महासङ्घ एउटा भिक्षुहरू जो चाहिँ अर्हत भिक्षुको एउटा महासङ्घ अर्हतहरू र महायानाबाट चाहिँ महाबोधिसत्वहरू र उहाँहरूको एउटा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बुद्धको एउटा यो खालको एउटा प्राज्ञ परिमितको जुन ज्ञान शून्य चाहिँ को हो भन्दाखेरि जस्तै हिनायानाबाट चाहिँ अर्हतहरू र महायानाबाट चाहिँ बोधिसत्वहरूको एउटा परिषदहरू उहाँहरू थियो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोर फुसुम छोप्प अथवा चाहिँ परिषद सम्पूर्ण सम्बन्ध परिषद भनेर बुझ्नु पर्दछ 계란이 네번째 로고를 붙여버려도 니 부유도 로고로 하면 네번이 이기려면서 나한테 것도 친송아 이거 살다 자주선배 뒤에 전부 탑주도 주대 나한테만 로긴다 뒤에 좀 전에 사문 나온 시작에 최근 남방이 땡긴다는 연구 숙소 시드 cấp 뒤에 시드 cấp 디듀스 아니 좀 전에 저거 무슨 소가 좀 전에 가린 나라에서나 사문 나와 시작에 최근 남방이 땡긴데 시드다봐 좀 전에 곰 가와껴바래 라나 사문 나와 시작에 아니 최근 남방이 땡긴데 시드 사문 나왔어야 돼. 인규 사문 동방이체. 동방이 또be 이시라 사문 나와체. 거기 사문 나와서야 돼. 가려라나 시력이 버르도 침발. 저 시력이 버르도 침발 인hin기 동방이 무슨 것도 이시라 아니 두스 건게 안에 연구슈다. 에라. 사문 나와시 자외 되긴데라 연구슈소. 그래서 공개 가지고 있어. 뭐 아니 되시. त्यस समय नेपालीमा हामीले हेर्नु जस्तै विराजमान उहाँहरू सबै विराजमान हुनुभएको थिएसम्म अघि गइसकेको छ र त्यस समय भगवान् गम्भीर अवभास नामका धर्म अवभास गम्भीर अवभास चाहिँ के हो भन्दा त्यस समयमा भगवान् जस्तै शून्यताको एउटा ज्ञानको एउटा बोध भएर अथवा चाहिँ शून्यताको एउटा ज्ञानमा समाधिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो समाधिको साधनामा चाहिँ अथवा चाहिँ अभ्यास गरेर चाहिँ भगवान् बुद्ध त्यतिखेर बस्नु भएको थियो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ जसो 세자다 디 나로야 가리송송라나 좀 된데 시력이 바로도 쳐발라 아니 냠바샤레 공교바레 송으로와 나 시력이 바로도 쳐봤으나 간대지를 쓰기로 스테이션 버려 저 시력이 바로도 쳐봤어야 돼 파르진 조기 난기 주발 파르진 담보 집에 바로도 쳐봐 파르진이 봐 수준 숨었어봐 시바 준주 나바 삼대 주바 시력이 바로도 쳐봐 전에 파르진 조기 난기 주가 돼 그래서 나 파르진 조기 난기 주바 시력이 바로 쳐봤어야 돼 간대지를 쓰기로 라나 동방이 또배 시럽 찌고지가 시럽이 버릇인가 쓰기 말해 동방이 또배 시럽 짬 니트라 요래 랑게라 요 하고서 시럽이 버릇이가 와야 돼 창주세 박장장라 마도 니트가 랑게라 요 말해 그래서 나 시럽이 버릇이가 써야 돼 같이 차원을 나나 니엘라야 창주고 셈고 창주고 셈 야고주 공용도 창주고 셈이 대과 준비기 셈으로 와 그러봐 다 창주고 셈기 시왕도 주변권에 야는 창주고 셈기 심배권에 아니 동방이 또에 시럽 검소나 대체 동방이 또에 시럽이 가르쳐 아래 창주고 셈기 심배
동료들의 셰럽 차와 장주 쌤기 쌤의 동료들의 셰럽라 셰럽이 바로도 침대 냠래라고 해요. 장주 쌤 매바 전에 동방유도의 셰럽 깨는 셰럽이 팔친 라고 말해 셰럽라 그래. 동방유도의 셰럽래 셰럽이 팔친 말해. 셰럽이 팔친 차와라 장주 쌤기 쌤 거예요. 냐발 그래서 장주 쌤기 쌤의 거네 동방이 공배 셰럽해 아니 셰럽이 팔친. 계속와 어디 जस्तै भगवान बुद्धले गम्भीर आवास नामका जुन प्राज्ञ परिमित हृदय सूत्रको जुन त्यसमा ध्यान अथवा त्यसमा चाहिँ बोध भएर त्यसमा चाहिँ तपस्या समाधिमा बस्नु भएको जुन प्राज्ञ परिमिता भनेर कसरी बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि जस्तै 6 प्रकारको प्राज्ञ परिमिता ज्ञानहरू छ जस्तै दान परिमिता र शील परिमिता सहनशीलता शान्ति परिमिता वीर्य परिमिता र ध्यान परिमिता प्राज्ञ परिमिता र त्यो परिमितामा पनि अन्तिमको 6 परिमिता जुन प्राज्ञ परिमिता भन्छ र त्यो प्राज्ञ परिमिता पनि जस्तै 2 प्रकारको छ एउटा बोधिचित्त माध्यमबाट एउटा प्राप्त भएको एउटा चाहिँ प्राज्ञ परिमिता र अर्को चाहिँ बोधिचित्त नभएको प्राज्ञ परिमिता यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तिमको जुन शून्यता छ अन्तिमको शून्यताको एउटा ज्ञान जो चाहिँ प्राज्ञ परिमिता अन्तिमको जस्तै बोधिचित्तको माध्यमबाट प्राप्त भएको अन्तिमको एउटा प्राज्ञ परिमिता छ त्यो चाहिँ हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले पनि यो प्राज्ञ परिमिता चाहिँ अरूमा पनि हुन्छ जस्तै सर्वकाया अथवा चाहिँ प्रत्येक बुद्धहरूमा पनि छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मायानाको एउटा भाव हुनाले र यो चाहिँ बोधिचित्तको माध्यमबाट नै यो प्राज्ञ परिमिताको ज्ञान बोध भएर त्यो ज्ञानले चाहिँ समाधि अथवा चाहिँ ध्यानमा बस्नु भएको हो भनेर प्राज्ञ परिमिताको यसरी बुझ्नु पर्दछ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ दिन्छ तदिने देशेंगुए चिकदि नालेन्द्रगे पण्डित सोके सुंगुयोरे दागे जिजे चायो लामा क्यामगु इशिनुगुगे सुंगुयोरे शेरगे फरुदु छिम्बा सिएतिदा शेरगे फरुदु छिम्बे 냠ले लायाला 켜버셔와 하소와 शेरगे फरुदु छिम्बा सिएदे शेर게 동방유도베 शेर게 고네 시바다 시와 타다레 파 겔네 파로라 친 심바테라 शेरगे फरुदु छिम्बा सिवा 디스도 잡아 शेरगे फरुदु छिम्बा 라바이나 상기 깡깡을 요 그래서 상계 좀 된 얘기 규라 셰럽 동방유도베 셰럽 탈침바도 열어와 파로도 침바수도 잡아 시바다 시왈레 파로라 친 심바스 보여 디스도 탈침바라와 디스 셰럽이 탈침 원래디 가래라나 동방유도베 셰럽 탈침바들이 디스 상계를 그래서 와 딘제기 상계를 예베 셰럽이 파로도 침바 딘제데 토비아게 체도 전주선바 속이 장주 그 쌤기 쌤의 관에 동방유도의 셰럽 공부요. 그 공매디 셰럽이 바로도 침배기 냠렌 차고요. 그래서 대대 인자 셰럽이 바로 침배 냠렌디 장주 쌤바로 여바체 냠렌데 제네 셰럽이 바로라 침 사바데 상기를 사. 하고서 디 인자 대대 수고 디 셰럽이 바로도 침바 대대 셰럽이 바로도 침바 니요. 대리셔라기 바로 쳐발라나 바로도 진차래 상계체 디셔라기 바로 쳐봤어도 다다 니네 상계에서 종인 들어와 디셔라기 바로 쳐발라야 돼 셔라기 바로 쳐면 냠내는 거래서 제가 대리셔라기 바로도 쳐봐 디셔라기 바로 쳐봐 니요 계속 어디 비켜봐자 नालंदा लगायतका नालंदाका 17 पण्डितहरू लगायतका मेरा सद्गुरु पूज्यनी दलाई लामाले ज्यूले पनि यो प्रकारको जुन प्राज्ञ परिमिता जुन प्राज्ञ परिमिताको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ र जस्तै 2 प्रकारको छ प्राज्ञ परिमिता जस्तै शेरबके फारो दक्षिणमा प्राज्ञ परिमिताबाट पनि चाहिँ प्राज्ञ परिमिताको परिपूर्ण भएको प्राज्ञ परिमितलाई राम्ररी बोध भएको प्राज्ञ परिमिता शून्यताको ज्ञानलाई राम्ररी बोध भएको अथवा शून्यताको ज्ञानलाई राम्ररी बुझेको अथवा राम्ररी चिनेकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि थार छिम्ब जस्तै थार छिम्ब भन्नेले के हो भन्दाखेरि
संसारको जस्तै भवचक्रदेखि अघिको जस्तै दोष क्लेशहरूबाट यो संसारिकबाट चाहिँ मुक्त भएको र वास्तविक यथार्थ र सत्यताको अन्तिम बुझेको कारणले चाहिँ थार्सिम्ब भन्नाले चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञानको बोध भएको र विशेष गरेर प्राज्ञ परिमित शून्यताको अन्तिमको ज्ञान बोध भएको शून्यताको अन्तिमको ज्ञान थाहा भएकोलाई चाहिँ के भन्छ भने प्राज्ञ परिमिता भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ दुई प्रकारको छुट्टाएको छ देव थार्सिम्ब जस्तै प्राज्ञ परिमित भइसकेको बोध भइसकेको र कुनै चाहिँ हुन लागेको अथवा त्यो बाटोमा हिँडिरहेको जस्तै एउटा चाहिँ जस्तै धी भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जुन महान बोधिसत्वहरूले चाहिँ जुन साधना ध्यान गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो बोध हुनको लागि त्यो जान्नको लागि ध्यान साधनामा बस्ने एउटा र एउटा चाहिँ बोध भइसकेको जानिसकेको परिपक्व भएको भनेर दुई प्रकारको चाहिँ विषय वर्गमा छुट्टाएको छ भनेर गुरु बताउँदै 저기 서줄을 내배 천주semba기마 인도 천주sem바 첨보스 파과 제레세 파과세야디 아니 저기 수수교월래 캐버도 파과 람가이 나네 통음토가 연제라 파과스 아리아스도와 이 파과스도 캐버도 파과 가래 수수교육이 살래 캐버도 파과지 Genre 6 ngarazo our lokiti shiwara la ani genre se laboya de our lokiti shiwara 콩 상계 탐지기 인지 첨부 ani hakuru shawa che ta koran be simje 탐제래 인지 첨부 여가 인자 가도 이나야 be mikbe 모zuba chene mikbe 당당바 토네 가도 이나야 심제라 식슈와 인자 genre 6에 변다들 미미즈메야가 그래. 미미즈메야스 그래. 제레스야스 그래. 자장가 배심제는 인지 친구 권에 미싸원이는 맞좀 봐. 미배 당내 따바 심제가 식슈가 영상 제레스 있어. 전주서만 잡아 좀 봐봐 제레스. 왕주수도 질 단계 나와나시 왕주부 연대 토바당 하고도 단다 닝제라 왕주가 인상 왕주 경 아니 셔레기 바로도 첨바 사무처가 니라 나버타신 제네 파마지에서 코라야 아니 사무 동바이는 또 셔레기 파친라 아니 공자라래라 대보도샤 다시 대보도샤 자 자라 तब त्यही समयमा बोधिसत्व महासत्व जस्तै बोधिसत्व महासत्व भन्नाले जस्तै बोधिसत्व महासत्व भन्नाले बोधिसत्वमा पनि 10 भूमि प्राप्त गरिसकेको महाबोधिसत्वलाई हामीले चिन्नु पर्दछ र आर्य अवलोकितेश्वर आर्य भन्नाले विशिष्ट आर्य जस्तै आर्य भनेको आर्य भन्नेले फापा खेबुर्दो फापा जस्तै विशिष्ट आर्यले हामीले बुझ्नु पर्दछ र चेन रेसिक आर्य अवलोकितेश्वरले भन्ने आर्य अवलोकितेश्वर भन्दाखेरि चेन भन्नाले जस्तै आँखा जस्तै हाम्रो भन्नुभयो साधारण जस्तै सरल भाषामा बोल्दाखेरि हाम्रो आँखा जस्तै चेन रेसिक भन्नाले आर्य अवलोकितेश्वर चाहिँ उहाँको रूप अथवा चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ काया चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण बुद्धहरूको एउटा महाकरुणाको एउटा रूप भएको हुनाले पनि उहाँ सम्पूर्ण प्राणीलाई जगतको प्राणीलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा महाकरुणाको रूपले जतिखेर पनि प्राणीको दुःखप्रति प्राणीलाई हेरिरहने जतिखेर पनि आँखा अथवा चाहिँ खोलिरहने जस्तै हामी जस्तो एउटा चाहिँ दिनमा अथवा हेऱ्यो भने बेलुका हामी जस्तो एउटा सुत्ने बेलामा हामी एउटा आँखा चिम गरेको जस्तो नभएको हुनाले जतिखेर पनि उहाँ सम्पूर्ण प्राणीको एउटा दुःखलाई देखेर एउटा करुणा जागेर चाहिँ हेरिरहने भएकोले चेन रेसिक भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यस्तो एउटा वाङचुक जस्तै त्यस्तो एउटा
सम्पूर्ण एउटा बुद्धको एउटा ज्ञान प्राप्त भएको उहाँ पनि एउटा गम्भीरता एउटा प्राज्ञ परिमितको एउटा चाहिँ विषयमा चाहिँ अथवा चाहिँ ध्यान राखेर समाधिमा चाहिँ बस्नु भएको थियो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 现在是王主讲写了一本什么什么这玩意儿，那么大些以前，到呢，他们接的是个，什么东北人啦，工具人呐，东北人开始工吧嘞，是用的，父母啊我太大来呀，人心的东北那么到对的，东尼我们写的东尼的，却他们这民族写的我们有嘛嘞，是吧？但确实呢，这是你的。 그래서 나왔다. 나 세대 직도와 예수고 예풍고 예샘 예류 예샘 세대 직도와 그래서도 예류다 샘디 풍고체 류다 샘라 때에 딱배 나한테 나체 그러나 나다 나의 풍고스미도와 제가 다들 될라 풍부하고 대다라 제가 지디기 최기다 최된 거 최기 당면다 가사의 담면이 나는 최기 제가 최기 갈 때라는 풍부가 소유 공부 소유 공부 두시 공부 두시 공부 나버시 공부세 강사 강도 딱사기 시 풍부가오 대다라 양세 양다스도와 양되기 풍부라 때는 답에 맞기 때문에 제가 풍부야 라왕기 요마네 풍부라 때는 땅에 나대양 라왕기 요마레스 대인자 최탐제 다다 풍부니 나라 뒤다 가사이 담에 최이 달라로 다다 풍부니 나라 뒤네 강다 풍부양 라왕기 요마레스 풍부라 때는 땅에 나대양 라왕기 요마레스 제가 너도나 최탐제 랑신기 요마레 라왕기 요마레라 나기 대담문에 또 와리 요그러봐 최탐제 랑신기 요마레 라왕기 요마레스 최탐제 라왕기 매바 랑신기 매바데 아니 가르레 동니로와 최탐지기 땡기 동니로와 대대연사 최탐제 랑신기 매바 라왕기 매바데 아니 최탐지기 땡기 동방이 샤네 제레세기 동방이 곰레세기 동니디 가르레라나 봄배때기 동이 까외때기 동이 찍게 말했어. 풍부가 나와 소가 최탐지기 땡도 동방이 공부에 송시 된다네. 그래서 पञ्च स्कन्द स्वभाव शून्यतालाई देख्नुभयो र पञ्च स्कन्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै पञ्च स्कन्दमा दुई भागमा हामीले बुझ्नु पर्दछ र पञ्च स्कन्दबाट हाम्रो एउटा शरीर अथवा चाहिँ बनेको हुन्छ र पञ्च स्कन्दमा हाम्रो पञ्च जस्तै अघि गुरुले उदाहरणको रूपमा बताउनु म र मेरो दुईटा म र मेरो शरीर मेरो वचन मेरो समान भन्ने खालको दुई प्रकारले हामीले म र मेरो तरिकाले यहाँ वर्गमा छुट्याएको छ र म भन्ने कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पञ्च स्कन्दबाट एक पञ्च स्कन्द जस्तै पञ्च स्कन्दमा वेदना संज्ञा संस्कार अथवा चाहिँ विज्ञान यो पञ्च स्कन्द मिलेर म भन्ने एउटा ठाउँ स्थापना हुन्छ जस्तै एउटा ठाउँमा म भन्ने चाहिँ पञ्च स्कन्द मिलाएर म भन्ने चाहिँ पञ्च स्कन्दहरू मिलाएर म भन्ने शब्द राखेको मात्रै हो र वास्तविक अब बुझ्ने चाहिँ के बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण चिजहरू आफैमा छैन र स्वतन्त्र रूपमा छैन जस्तै एक आपस यसको व्याख्या चाहिँ पछाडि आउँछ यो कसरी छैन र कसरी छ यो छ र छैन भन्ने विषयमा आउँछ यो धेरै गुरुले बताउनुहुन्छ छ र छैन र अघिको छ त्यहाँ म भन्ने के हो र म भनेको कसरी बस्दो रहेछ त्यो विषयमा अहिले व्याख्या चाहिँ पछाडि हुन्छ र दुई प्रकारले म र मेरो र अघि जुन अरे अवलोकित स्वराले यो खालको पञ्च स्कन्दलाई पनि शून्यता देखियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण ज्ञानहरू सर्वधर्म अथवा सर्व वस्तुहरू चाहिँ
आफैमा एउटा स्वतन्त्र छैन रहेछ र आफैमा स्वयं छैन रहेछ यो शून्यता रहेछ भन्ने खालको हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको व्याख्या गुरुले पछाडि आउँछ 다 대직소와 어디 부모가 대달라야 라신 동안은 또 시소 대바도 찍었지 대소와 다 디나라야 개척을 주셔야 다 단기 강 디나라야 편소나 송송아 편소나 다 편소나기 나네 개척을 가르래 최 표준 소바다는 대바 표준 소바세디 하장 개척이 말이야 제가 다 디기 가르된 거 알았으나 최 표준 소바 세대기 아니 상기 유송배 최 상기 유송배 최대 양타바레스 마노로레스 뿌타보 레스 나 간다 최 참아레스 때문에 좋아 때문에 표준 소바 되기 가르때 말이라나 전쟁이 최 송경이 때문에 상기 대 때문에 참아레스 때문에 양타바레스 때문에 마노아레스 때문에 대대 이거 이도 잠바 아니 지당내 상기기 최다 최대 등긴기 때문에 표준소가 인당 세매 기부 세마 양다와 인당기 제시 띵사와데 오래 유기체 수동방이 세디 것도데 유기체 다도 너들까지 가르친데 동 라와이나 배 상기熊나라 세마 시세 소녀 띠배 계정 세마 시를 가르려나对吧才嘛是当过对吧才嘛是才嘛你们的干嘞龙才嘛是才嘛苏么的干嘞拉嘛才嘛是才嘛西么的干嘞娘用才嘛是开说啊这个这个人讲对吧才嘛龙才嘛拉嘛才嘛娘用才嘛是这习俗才嘛西但才嘛西的按年了到不地方都说嘛才嘛西去र अघि हामीले पञ्च सम्पूर्ण सम्बन्ध बुद्ध जस्तै बुद्ध धर्म स्थान ठाउँ अथवा चाहिँ परिषद गएको छ त्यसभित्रमा पनि धर्म र बुद्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर गुरु बताउनु हुनुहुन्छ र धर्म बुद्ध सम्यक सम्बुद्धले दिनुभएको धर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो धर्म चाहिँ एउटा सद्धर्म अथवा चाहिँ सम्यक धर्म धेरै राम्रो धर्म शरीरमा बस्ने धेरै राम्रो धर्म यो धर्म बुझ्यो भने यसमा चाहिँ बिग्रिँदैन धेरै राम्रो धर्म सरलमा भयो धेरै राम्रो धर्म यो धर्मले हामीले नराम्रो बाटोमा अथवा कुनै डराउँदैन यो एउटा सत्यता एउटा अथवा भनौँ न नबिगार्ने अथवा एउटा सत्यता राम्रो एउटा सम्यक धर्म भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ र बुद्ध पनि एउटा स्वयं बुद्ध आफू पनि एउटा परिशुद्ध एउटा परिपक्व पहिलो प्रथम आफैमा एउटा सम्पूर्ण ज्ञान बोध भएर सबै नराम्रो चिजहरूबाट चाहिँ मुक्त भएर आफैमा एउटा परिशुद्ध भएर पनि यो दुईटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्यक धर्म र सम्यक बुद्ध भनेर हामीले दुई प्रकारको छ त्यो बुझ्नुपर्दछ र विशेष गरी चाहिँ शाक्य परम्पराको उसमा चाहिँ यहाँ चार प्रकारको एउटा वर्णन गरेको छ भनेर गुरु बताउनु हुनुहुन्छ छमशी र ब्राह्मण सेवा ब्राह्मणशी चाहिँ याङथापा शी जस्तै प्रमाण जस्तै धेरै सम्यक भनौँ हामी है त परिशुद्ध सम्यक जस्तै बुद्ध परिशुद्ध सम्यक र अगम परिशुद्ध सम्यक र सद्गुरु परिशुद्ध सम्यक र आफूमा अनुभावको परिशुद्ध सम्यक गरेर चार प्रकारको एउटा गुणहरू अथवा चाहिँ यो खालको एउटा अझै परिशुद्धहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै 다데려야 아니 경우rum지기 간나야라 잠불링 디나라 세마시 총회를 받지다 소소랑게 삼로당에 원도 규례계의 리베왕도 전에 세마시세 고림전 말에서 잠불링이야 총회왕도 땅나 총림교왕도 땅나 세마시 가려라나 당고 잠불링 디나라 되바 세메 나자게 되바 폐 다시 또가 펜산에 공기 건규디 최송로와 최송한 인상 롱세마디 디슈글라 총 당고 때가 세마 디슈글라 가리 총에 롱세마체
좀 된데 송샤베 강규기 롱차만 되라 나렌다기 벤제 아니 저기 주제 제주 벽이 라마 대제 망부지 당고 라마 말아와 최된절라 퇴바체 사마체네 몸잡이 잡네 아니 콘솔 라마 차로와 대대 인자 라마 차마체 수바 롱차마와 퇴섬 고바체네 라마 차마차 단 라마 차차도 라마 대기 나랑조 잡을로말라 최송네 다 최라 퇴바체 되네 사바체 다 곰잡 송거와 다 맞아 곰거와 맞아 곰용도 수수 규라 냠용징 내거와 그와 experience 냠용치 오텔라 냠용 참았습니다. 냠용 참아 냠용 양다 봤어. 제가 주에 레벨왕도 땅나 당고 가래도 되바 참아 디슈고라 롱 참아 디슈고라 라마 참아 디슈고라 냠용 참아 이 주에 레벨왕도 제나 참아시 디지소 र यो जम्बुद्वीपमा यो संसारमा जस्तै परमको जेने दलाई लामाले जतिखेर पनि यो खालको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो र सर्वप्रथम यो जम्बुद्वीपमा पहिलो प्रथम सम्यक बुद्धको एउटा स्थापना अथवा सम्यक बुद्ध आउनुभयो र सम्यक बुद्धले जुन सद्धर्म देशना गर्नुभयो अथवा धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नुभयो र त्यो धर्मको माध्यमबाट जस्तै त्यो धर्म भइसकेपछि त्यो धर्मलाई पढ्ने विचार गर्ने ध्यान गर्नेबाट चाहिँ सद्गुरु सद्लामाहरूको उत्पन्न भयो र त्यो लामा सद्गुरु सद्लामा उत्पन्न भइसकेपछि त्यो लामाले फेरि हामी जस्तै एउटा चाहिँ परिषदहरूले चाहिँ शिष्यहरूलाई चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ यो खालको एउटा परिशुद्ध ज्ञान दिनुभयो र त्यो ज्ञान दिइसकेपछि त्यो ज्ञानले हामीले साधना अभ्यास ध्यानमा ल्याइसकेपछि हामीले के आउँछ त एउटा अनुभव आउँछ जस्तै एक्सपिरियन्स भन्छौँ हामी फिल गर्न सक्छौँ त्यो खालको अनुभव लिन सक्छौँ त्यो खालको यो चार प्रकारको चाहिँ यो संसारमा बुद्धको कालदेखि अथवा बुद्धले धर्म प्रवचन गर्नेदेखि अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने यो खालको चार विभागमा छुटिएको छ यो खालको चार प्रमाण अथवा चाहिँ परिशुद्धहरू छ भनेर र यो संसारमा जस्तै यो संसारमा चाहिँ अझै उत्पन्न भएको यो खालको एउटा क्रमबद्ध हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ 다 나랑도 저기지 삼목당에 까불라 다 가르쳐거리라나 다 참마시디 고도네 당국이라 만족이 생기 나라 당국 가르리 그래 냠냠 참마리 그래 그봐 지금 라면 지기 최소 소소기 냠냄체네 랑기 교라 냠냠 기그 냠냠 때는 니요 냠냠 충중지다 냠냠 첨부치 그봐 이제 당국이라 소소 공경기 냠네 냠냠 충중지게 이 냠용 충중이 가리 죽처럼 공경이 야네 냠용 첨부 차로 빼나 닌제 잡으지 당고 몸도 충중 되는 죽첨부 차용도 닌지 첨부 주고 이 인자 당고 냠용 참아게 수수 교래야 냠용 야고지 참아게 용도 안 수수 하고 그래 나라 되게 냠용이 똑같아 같이 총래 라마 공기 나라 최송네 냠내 제일 죽송 대인자 냠냠체 나라 냠냠라송 냠냠 참아디 라마데기 최송네 담마송네 하나 총아레스 제가 라마데 원에 라마레샤 제네 라마 참아디 안기니와 하고 그래 냠냠 참아라 때네 쇼글 라마 참아기와 하고 그래 단 라마 참아하고도 원에 라마데 되게 야고 간지 차레스도 상계기 송배 롱 강규르된 졸라 퇴섬 고바체네 총레스 대대 인자 좀 된데기 숨에 롱대 세마레샤 제네 롱 세마디 숨발을 내래 좀 된데기 숨에 롱대 세마 예바지 하고차의 쇼글라 오 팀제 강규르기 최 롱대 수송레 수도 나자 유tem바도 송레스 대대 인자 원래 나자 유tem바스야 때 때바 세마레샤 제네 하고 비어래 대대 인자 수수기 셈기 삼로 땅땅기 저바체나 당분 양용 세마 대니 니발 라마 참아 대니 숨바 롱 참아 대라 때네 뼈가 좀 된데 난 참아래샤 하우스마 어떤 나좀 뭔데 좀 된데 뼈가 좀 된데 대 약부 일감이
참아 이메디 독성다고 독성다는 아니 되바디 참아 이메 내그러와 몽데 그 톤에 대백기야 봐서 많이 봐 싸움도안데 경쟁 톤에 아니 원에 당에 되바디 참아를 사고 그래서 이 수수 셈기 톤에 아니 똑바뀌어당 기름기 톤에 참아시 조당도 되리 हाम्रो मनभित्रबाट हामीले जस्तै अनुभव लिनुपर्छ अभ्यासबाट हामीले अनुभव लिनुपर्दछ र त्यसमा पनि अनुभवमा पनि दुई प्रकारको छ एउटा जस्तै एउटा ठुलो सानो छेछुङ भन्छ एउटा ठुलो एउटा धेरै अथवा चाहिँ थोरै धेरै र थोरै अनुभव हामीले मनबाट लिनुपर्दछ त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खालको एउटा अनुभव जस्तै हामी यहाँ उपस्थित भइरहेको छ र सद्गुरु एउटा चौै लामाबाट हामीले यो खालको एउटा धर्मको एउटा प्रवचन भइरहेको छ यो त्यो माध्यमबाट हामीले दुई प्रकारको अनुभव लिन सक्छ त्यो अभ्यासबाट लिन सक्छ जस्तै आफ्नो एउटा गुरु सद्गुरुबाट लिएको धर्मलाई हामीले पालना गर्यो भने हाम्रो मनमा जस्तै महाकरुणा मैत्रीहरू माया दयाहरू चाहिँ आफैमा उत्पन्न हुन्छ त्यो कहाँबाट भन्दाखेरि जुन सद्गुरु जस्तै त्यो कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि अघिको जस्तै हामीले आफ्नो एउटा जीवनबाट पहिला फर्स्ट मैले गुरुबाट सुनेको थियो र साँच्चीकै यस्तो खालको चाहिँ एउटा अनुभव मलाई भयो भन्ने चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो आफूले ध्यान तपस्या गरेको कारणले मेरो गुरुबाट मलाई प्राप्त भएको थियो यो चाहिँ सही रहेछ भन्ने खालको एउटा आउँछ अरे हामीलाई र गुरुबाट त्यो आइसकेपछि फेरि अब आइसकेपछि फेरि गुरुले त्यो दिनु भएको सम्यक धर्म छ यो सम्यक धर्म सत्य रहेछ किनकि मैले गुरुबाट प्राप्त भएको थियो र यो धर्म मैले पालना गर्दाखेरि यो धर्म चाहिँ साँच्चीकै रहेछ भन्ने खालको एउटा मनमा आउँछ र त्यो धर्म दिने मान्छे चाहिँ को हो त फेरि अब सम्यक बुद्ध हो र बुद्ध चाहिँ कस्तो खालको रहेछ त यो सम्यक धर्म देशना गर्नुहुने बुद्ध चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर हामीले फेरि अनुमान लगाउन सक्छौँ जस्तै यो धर्म मैले लिएको थियो मेरो सद्गुरुबाट लिएको थियो र यो धर्म मैले प्राप्त गरेको धर्म चाहिँ यस्तो खालको एउटा सम्यक बुद्ध यस्तो खालको एउटा परिपक्व शुद्धि भएको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा शुद्ध भएको एउटा महापरिनिर्वाण प्राप्त भएको रहेछ र यो खालको एउटा बुद्ध चाहिँ कहीँ पनि गल्ती छैन रहेछ यो खालको बुद्ध भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ त्यो भएको हुनाले बुद्ध अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा विचार भावनाबाट र सद्गुरु चिन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट र त्यसपछि सम्यक धर्म चिन्न सक्नुहुनेछ र सम्यक धर्मबाट चाहिँ यो बुद्ध जुन धर्म देशना गर्नुहुने बुद्ध चाहिँ अति उत्तम रहेछ सत्य रहेछ भनेर हामीले त्यो खालको एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ जीवनको एउटा अनुभवबाट हामीले चिन्न सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 나보소가 가르치려나 딱 말아서 들음 미숙자지리야 예차래 데레자 딱 남조 뜬거 좀 된데 제주기 낭바지 차여와 딱 말아서 뜬거 좀 된데 제주기 낭바지 이마 yenza 딱 남조 뭐네 뜬거 상기 좀 된데라야 나만에 대봐요 딱 나만에 대봐요래 때 나만에 대봐대 좀 된데라 시에네 대바톱에 대바이나 득되었다. 좀 된데라 시에네 대바톱에 대바마이마 아니 몽대기 대바이마이나 대바티 껴다 요 말에대 이나야 떼고요 말에. 미 드라메르투 계자 드라메르코 계란쪽에 대바디다 초샤라 메도와세라고 대바디를 껴도와세야도 상기기 최대를 껴도와세데 드라메르라데 교와도야기 녀가요. 데리에서 만족이 셈나라 때마 좀 된데라 대바디 떼무스요 그래 대바 약부 임발라 떼무스요 그래 다 대바 떼무스요 발라 가를 거래 좀 된데라 시에네 대바 톱 그래 좀 된데라 시에네 대바 톱이야 네 랑가 가르래 탑람 가르라나 뜸베 숨베 떼바디 떼발라 교매바 시에네 떼바디 숨긴기 떼발라 교매바 지기 토네 대바기요 그래서 땜발라 시에네 대바토네 땜 상기유 숨베 최텔라 떼네 최디 숨긴기 상기비 양타바리 샤체네 다디 대바디 맞을 수 없고래 내제 잡을지기 토네 대바기 얘기지 차나
왕년 최기 전장기 되배 기록 차와래. 되배 기록 차와래. 디가라 경구름쟁 소환하시 드럼 이슈 짜지 변나가 차와래. 하고 소환 몽대 교토안에 대바체나 드럼 이슈 짜지 변나가 약을 하나 차고요 말했어 뭐래. 어다 디인자 디 하나 주토를 샤. 안되는 게 되시지가 र हामी बुद्धको एउटा बौद्ध मार्गीहरू अथवा बुद्धको अन्यायहरू भएको हुनाले पनि हामी बुद्धप्रति हामीमा आस्था श्रद्धा र विश्वास छ बुद्धप्रति र त त्यो बुद्धप्रति आस्था र श्रद्धाले मात्रै हामीले बुद्धको एउटा वास्तविक बुझ्छ भन्दाखेरि त्यो धेरै कठिनाइ छ बुझ्न सक्दैन भनेर कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ र आस्था र श्रद्धा विश्वास हुनुपर्दछ र त्यसमाथि भित्रीको जुन बुद्धले दिएको सम्यक धर्म के रहेछ र बुद्धले दिएको शुद्ध धर्म के रहेछ त्यो धर्ममा हामीले अध्ययन गरेर बुझेर र चाहिँ लाग्यो भने हामीले स्पष्ट हुन्छ र त्यो भएको हुनाले पनि प्रथम हामीले जस्तै त्यो खालको एउटा आस्था र श्रद्धामा मात्रै सीमित भयो भने कुनै व्यक्तिले बुद्धको धर्म चाहिँ ठिक छैन अथवा बुद्ध पनि ठिक छैन भन्ने खालको कुरा कसैले निकाल्यो भने हामीमा गडबड हुन सक्छ किनकि आफूले अध्ययन गरेको छैन सिर्फ सुनेको भरमा हामीले गर्यो भने अथवा चाहिँ अन्धविश्वासको भरमा चाहिँ यो खालको धर्म पालना गर्यो भने आफूलाई घाटा हुन्छ र एउटा चाहिँ बुद्ध र धर्मलाई चाहिँ घाटा हुँदैन उहाँ त अब परिपक्व भइसक्यो र आफूले चाहिँ घाटा हुन्छ त्यही प्रकारले अत्यन्तै हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले अभ्यास अथवा ध्यान अथवा चाहिँ यसले अध्ययनै गर्नुपर्ने भनेर गुरु बताउनु हुन्छ र त्यसको लागि जस्तै थाप्लम भन्छ उपाय स्वरूप र जस्तै तार्किक स्वरूप दुई प्रकारको ज्ञान उपाय पनि थाहा पाउनुपर्छ र त्यसमा ज्ञान पनि हामीले हुनुपर्दछ र त्यो उपाय र ज्ञानले गरेर बुद्धको धर्म के रहेछ त बुद्धको धर्म चाहिँ सिर्फ अन्धविश्वासले गर्ने हो कि र भित्री एउटा जानेर अभ्यास गर्ने भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ भनेर गुरु बताउनु र विशेष गरेर 21औं शताब्दी अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ परम पूज्य दलाई लामाले जतिखेर पनि वर्णन अथवा चाहिँ गर्नुहुन्छ र 21औं शताब्दीको बुद्धिस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सिर्फ आस्था र श्रद्धा विश्वासमा मात्रै सीमित नराखेर त्यसलाई भित्रीको एउटा ज्ञान के रहेछ बुद्धले भनेको एउटा के रहेछ र बुद्धको धर्म बुझिसकेपछि ओ बुद्ध चाहिँ सत्य रहेछ भन्ने खालको कुरा आउँछ त्यसैले हामीले अध्ययन जरुरी छ भनेर गुरु बताउनु हुन्छ यसो ताकेर याकु जुटोले न्या तातेने ता धर्म नि수 짜지게 남바직 지기이나 아니 상계 좀된 데라야 시에네 대법토에 남바지 제고 우리 세 상계 좀된 데라 시에네 대법토에 남바 제발라 아니 가르치고 그래서 라베이나 아니 수수면에 상계기 숭배 최대라 최선 고바체네 아니 상계리야 아니 대백이 오래 가다 당부 최가 대백이 대내 최 대송쟁기 상계를 대백이 오래스 대보도 당기 라비바 따오는 최가 대백이와 지기나 가져서 제고래베 스타들이 나 대를 용도 나마 벽이 라마 지기 숨말이 뒷담 마시기 까지 처벌해도 와 제가 딸라마 되기 가지 숨발에 슬라바 이마이다 좋아 당골 라마 댄스 바로도 빼차 라마 댄스 타마 랑sem 라마 댄스 소리다 그래서 나디 야구도 와 세상은 대인들 당골 라마 댄스에 가다 가래서나 소수 최신이 괜히 신기 매자 최로 높겠지 뭐였다 근데 인자 랑레 규타데베 강사지 아니 소수면에 예예때 된대에 강사들이야 예예때 용도 아니 강담 쇼고 대백게 용도 아니 대자 대라마라때 대라마때 베토네 아니 대자네 아니 가르쳐 그래서 라베이나 아니 통말 즉 소수면에 로소르 내가 지체 로소르 내가 강을야 아니 소소지 바야겠다 소네 몬데스체 되는 상기기 쳐야 되니까 왜 통하네 하는 상기기 쳐야 아니 로존 쳐래 그래서 통말 태바체 태바대야 태바직이 많이 봐 망불 아주 망다 퇴 송아나시 아니 배 태바배 자치무체 그와
당부 개진 퇴바 망두장 송하나시 퇴바 망부체 되네 퇴바 제바 짬만 이봐 상기의 추억이 꼬르야 썸망부다 그봐 추억이 세기 제시에 가르도 된게 제시에 가르도 되게 배 아니 추억이 도나 썸을 야야다 썸을 야야 다음에 추억이 되게 되 신사의 쇼그때 감투도 공양내체 도스제네 아니 상기의 추억이 파게 배작이 책당 등 용소직 수수 세미나르야 아니래 도지체 그 니네 좋아이나 당골 라마 땡세게 된다디 주가 अब एउटा उदाहरण गर्छ जस्तै तम्ब बुद्धको एउटा बुद्धलाई चिनेर अथवा बुद्धको धर्मलाई बुझेर हामी साँच्चीकै एउटा बौद्ध मार्गी अथवा चाहिँ बुद्धिस्ट अथवा चाहिँ बौद्ध हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा भोट देशमा एउटा लामाले राम्ररी यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र पहिला प्रथम हामीले एउटा धर्म बुझ्नको लागि अथवा धर्म चिन्नको लागि धर्म भनेको के हो त्यो स्पष्ट हुनको लागि आफूले कल्याण मित्र जस्तै एउटा धर्म सद्धर्म गुरु हामीले पालना गर्नुपर्छ अथवा सद्धर्मको एउटा लिनुपर्छ गुरु थाप्नुपर्छ सद्गुरु थाप्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनु र सद्गुरु थापेर मात्रै हुँदैन फेरि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सद्गुरु थापेर हाम्रोमा 3 प्रकारको गुणहरू गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा ध्यान जस्तै आफ्नो एउटा विचार र ध्यानले पनि त्यो ठाउँमा सही ठाउँमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन आफ्नो विचार र ध्यान त्यो ठाउँमा सद्गुरुले दिएको एउटा प्रवचन सद्गुरुले दिएको धर्ममा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र त्यो मात्रै ध्यान मात्रै नभएर त्यसमा एउटा चासो इच्छा आउनुपर्छ मनभित्रैबाट म गुरुले दिएको एउटा धर्म को लागि चाहिँ राम्ररी बुझ्छु जस्तै गुरुले दिएको धर्म शब्ददेखि अर्थदेखि म राम्ररी बुझ्छु भन्ने खालको एउटा भावना एउटा मनमा हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र त्यसमा पनि थैसम्गम जस्तै धेरै प्रकारले हामीले धर्म सुन्नु पर्दछ जस्तै यहाँ मात्रै होइन अझै पनि यो खालको एउटा धर्म सकिसकेपछि अरू अन्य ठाउँबाट पनि हामीले किताब पढेर अथवा धेरै प्रकारको धर्महरू सुन्नुपर्छ र त्यो धेरै सुनिसकेपछि हामीले त्यो कसरी चाहिँ फेरि त्यो धेरै सुनेर त्यसलाई राख्ने मात्रै होइन कि त्यो धेरै सुनिसकेपछि त्यसलाई फेरि मनले त्यसलाई विचार पुर्याउने त्यो मैले सुनेको धर्म चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने एउटा मनले विचार पुर्याउने र विचार पुर्याइसकेपछि अन्तमा आएर त्यसलाई ध्यान र साधनामा र अभ्यास गर्ने त्यसलाई त्यो भइसकेपछि थैसम्गम भने यो खालको एउटा विधि पुर्याउन सक्यो भने बल्ल बुद्ध भनेको के रहेछ धर्म भनेको के रहेछ हामीले स्पष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ धाङ्गो लामा थिएन भनेको प्रथम हामीले सद्गुरु थाप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँसम्म हो भनेर 되네 바로 빼찬라마 때 뺨나세 자셔버리고 책정도 좋아 제가다 들려야 얘기 가르친대요라나 수수문에 상기기 취해야 퇴바 가천보 싸바 가천보 고면 강도지도 약차나 아니 슈구셈나라 땡선데 그래 당문에 나랑 길라만 다버디 슈여나 못되는 용슈 티슈 걔네 쇼매나야 딱 나랑 뭐는 차상지 신소 딱 못되는 거면마도 면도 아니 거백가블야 때에서 마시면 받아 야 때에서 종나 예 빼졌다 초그래 쟤네 빼자디 롱되는 수 빼자데 랑게 라마인 삼네 아니 텔라마 때문에라 딜레게 종지 시작이나 별이야 조좀 반대 아디샤다 좀더 봐서 이 종에 제가 조좀 반대 아디샤 아니 돈으로 재고 쉬고 차 양안에 내가 라몰라야 아니 좀 때문에 아니 빵가리야 우디샤네 심레 다 심제도 쉬게 까불라 아니 감정 쉬고 되려야 좀 때도 공부 시제 다 얘기해라 라마 조제 반대 아디샤 돈으로 재고 차샤 양안에 대로 지금도 다 콩 양안에 내 차를 쉬고라 다 술만 때고 있나 사다 공부 걸라
그거는 미주도 막 땅에 미주디 종디시 가서 주시에야 포레 한 조야 상지에 가르치송아 손도 엔디슈레 다 조조보고 저거도와 냥을 대링도 다 조냥을 대사주고 말라고 수대모이다 아니 조기 가르송스나 딱마 대베링가 될야 니 캐나라 동아 그 차상지 때 차이 캐나게 태바사고 고바체네 야 타주 요레스 딱마 시에 제소 라마시다 땡고 마레스 롱데네 손데 캐나라마 텐션데 그래 손가 오 텔라 바로 빼찰라마 텐세데 अब दोस्रो चरणमा भर्दु लामा पेछादिन भनेको चाहिँ हामीले जस्तै यो खालको एउटा जुन सद्गुरुबाट प्राप्त भएको एउटा जस्तै धेरै सुम भनेको त्रिपिटक जस्तै त्रिपिटक हामीसँग छ कङ्ग्युर तेङ्ग्युरहरू त्रिपिटक छ त्यो नै हामीले लामा बनाउनु पर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र अहिले भोट देशको जुन यहाँ जस्तै दिवम महास्वामी पण्डित दिवङ्करज्यू र धुमतुल्प उहाँको चेलाको बिचको गुरु चाहिँ कथासहित गुरुले यहाँ चाहिँ प्रवचन गर्नुभएको छ त्यो कथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै जो जेपालिन अतिशय उहाँको अन्तिम जस्तै निर्वाण प्रवेशको बेलामा जस्तै किनकि गुरु अब निर्वाण प्रवेश गर्ने बेलामा उहाँले एउटा धुमतुल्पले आफ्नो एउटा गुरु थापिसकेपछि र गुरु निर्वाण प्रवेश भयो भने उहाँको लामा हुँदैन भन्ने खालको एउटा भावना राखेर उहाँ एउटा अति नै चिन्ता परेर बसेको बेलामा चाहिँ अनि उहाँले आफ्नो गुरुलाई सोध्नु भयो भने गुरु अब तपाईँ निर्वाण प्रवेश हुन्छ अब मलाई कुन गुरु थाप्नुपर्छ अथवा मैले कुन खालको एउटा गुरु चाहिँ सद्गुरु मैले लिनुपर्छ भनेर खालको एउटा चाहिँ प्रश्न सोध्ने बेलामा गुरुले चाहिँ के भन्यो भनेदाखेरि मैले जुन तपाईँ जुन हुने बेलामा म हुने बेलामा जुन मैले सम्पूर्ण बुद्धको धर्महरू सबै मैले दिइसकेको छ र लामा पनि थाप्नु पर्दैन त्यो सबै त्यो खालको त्रिपिटक लगाएको बुद्धको सम्पूर्ण धर्महरू नै लामा हो लामा थाप्नेको आवश्यकता पर्दैन त्यही भएर त्यो सम्पूर्ण अहिले यो खालको एउटा त्रिपिटक लगाएको पेछाहरू नै तपाईँको गुरु हो भनेर चाहिँ अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ गुरुले चाहिँ धुमधुमलाई यसरी भन्नुभएको थियो भनेको गुरुले बताउनु त्यसरी हामीले पनि अब बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो खालको एउटा ज्ञान थाहा पाइसकेपछि गुरुले दिएको ज्ञान थाहा आफूलाई विश्वास आउँछ नि जति हामीले सुन्यो जति अभ्यास गर्यो प्रतिदिन हामीले विश्वास बढ्दै जान्छ अरे त्यसपछि साँच्चीकै यो खालको एउटा चाहिँ धर्मले चाहिँ मलाई चाहिँ सही बाटोमा लाने रहेछ भन्ने खालको आउँछ अरे त्यही कारण चाहिँ भर्दु लामा पेछादेन भनेर गुरुले चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुस्तक अथवा यो खालको एउटा पिटक जस्तै यो खालको एउटा चाहिँ पेछाहरूलाई चाहिँ हामीले यो खालले चाहिँ गुरुको रूपमा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ तादेने थामा रंसन लामाते स्लावरे तादि काजरे स्लावेदा तसुसुगी लामा रंगरे गुतादे लामाते छुशु दिगाला पेजेदिया लामाते दिचेने तसुसुगी पे छु गोमजाना 차가 시험마세 गोम्या गरोमा के기 पेजेता기 छेने 수수쌤 나라 똑같이 이러다 그러와 तादि데 냠용라우지 가리네 야쿠지 리기로와 다 된지디 셈나는 여러와 배전나라 예배 최디 고 이기 제샤베 이기 남노 최디로와 최원에디 디 배자디 로종 전에 최원에디 셈나는 레고로와 제다가 수수기 공개야기 최원에디 셈나는 예배 최디 못되는 공부와 그러와 되게 이마 예자 아니 배전의 시간은 신기 된다 차상줄로는 범지견에 냠용지 내내 냠용대 참마지 차사도 다 가르쳐고래라나 당라마 슈연에 되그래 매네 되그래 배자 연에 되그래 매나야 되그래 수수쌤 나오는 여기 취에 모든 방 범체 아니 신에 람나 써주주네 상계사로 와 다딩이 종지시야이나 주즘멜라기 라마 마르바탈라야 슈베카도 로드 단학슈레 라마 마르바탈라 슈드 담바 가르차레 당골 라마테 세드레 데네 라마 마베기
아니 롱낭, 티낭, 왕낭, 대지기 지럽낭 용도 아니 가르다 나오네 아니 공개를 잡아 빼졌다는 지대기 가르래 바로 빼살라마테 세들래다 나도 셈 나로야 가론지게 취에들 렘네 아니 타마 아니 로드윈지 슈글라 아니 라마 마르바레 죽제라와 아 죽제 용도 데 지들메레 부르나도와 저는 죽제 용도 아니 대나라야 배 경로 셈게 이게 차단 죽제기도 와 아니 라마 마르바레 딱 지샤 빼야고 총샤 스제네 대송으로 와 아니 주고 지들메라야 밀람지 땅에 괜찮네 아니 아마 대롱송이 요바데 되기게 아마 또 거야 되네 도도 전에 방아 조고도서 뭔가 슈드 아니 라마 마르베기 가리 송도와 한 딱해라 이제 저는 이거레스 아니 저랑 좋아했나 바보 아마 똑같이 이네 저랑 토사 말했어 나 이네 같이 말했어 나 저랑 좋아한테네 지지지라 요공 디디도 공선에 차가 공자서 차가 땡기도 와 한때네 아니 주제 라마 마르베기 밀라로 소나시 주제 밀라 아니 마 파유네 치 아니 아마 마도 아니 데데체네 아니 주제네 체네 미제 강보 아니 질이야 공자리 주고도 와 디디 잡아 라마 마르베기 케랑기 공자에 카돌라 제 파체 세베 체도 뒤뒤지 레그레 뒤뒤 카모스 대마도 카모고 말했으니 슈고 지지스에 찍마도 나요 말아 나도 단다기 빼제데 제요 말이 주면은 얘는 주면은 리나라 로시 좀 맞죠 레레야 쇼베 값수 최제요와 다체 가리 제요래 랑스 라마 때 최제 오 데라 타마 랑스 라마 때에서 계속다 오야 अब तेस्रो चरणको आयो अब रङसेम लामा तेन भनेको आफ्नो मनलाई नै अब लामा बनाउनु जस्तै लामा अघिको भने जस्तै हामीले गुरु चाहियो पहिला र पेछा पायो र पेछा पाएर पुस्तक पाएर अब त्यसले मात्रै नभएर अब पेछा पुस्तक लामा सबै आफ्नो मनमा जगाउनु पर्दछ मनमा उत्पन्न गराउनु पर्दछ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र कथाको साथै अहिले झिजुन मिला रप्प र लामा मार्पा झिजुन मिला रप्पाको गुरु सद्गुरु लामा मार्पाले चाहिँ अझै जस्तै लामा मार्पाले झिजुन मिला रप्पा गुरु झिजुन मिला रप्पालाई जस्तै अगम व्याख्या सबै सम्पूर्ण चिज दिइसकेपछि र जस्तै 7 वर्ष अथवा चाहिँ 7 वर्षपछि उहाँले चाहिँ जस्तै यो खालको दिइसकेपछि सबै कन्ठै भइसकेको जस्तै यो खालको पुस्तक पनि नचाहिने केही पनि नचाहिने सबै चिज झिजुन मिलाएर पनि चाहिँ मनमै पुरा प्राप्त भइसकेको पेसा पनि नचाहेको गुरु पनि नचाहेको त्यो खालको एउटा मनमै प्राप्त गरेको भनेर गुरु बताउनु हुन्छ र एक जस्तै शब्दको एउटा शब्दमा देखेर अथवा शब्दको एउटा प्रत्यय कारणले गरेर चाहिँ झिजुन मिलाएर चाहिँ एक दिन म आमालाई भेट्न जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनमा आएको हुनाले उहाँ आमालाई भेट्नको जानको लागि गुरुलाई आज्ञा माग्दाखेरि आमालाई तपाईँले भेट्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ मार्पालो छ उहाँको गुरुले भन्नुभएको थियो भने जस्तै उहाँले के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिज उहाँले जस्तै पर्वततिर एउटा पहाडको पर्वततिर चाहिँ एक्लै जस्तै 40-50 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्यान तपस्या साधनामा अभ्यास गरेर चाहिँ पर्वततिर पहाडतिर नै आफ्नो एउटा जीवन बिताएको हो भनेर भन्नुभएको छ र अन्तिममा जति उहाँको एउटा झिजुन मिलारले आफ्नो गुरु अथवा चाहिँ अघिको जस्तै गुरु पनि नचाहिने पेसा पनि नचाहिने र अन्तिममा आएर एउटा चाहिँ एउटा कागज एउटा खोल्दाखेरि सबै चिज उहाँले त्यो प्राप्त भइसकेको मनभित्रै लिइसक्यो त्यो कारणले हामीले यथार्थ वास्तविक बुझ्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो गुरुबाट हामीले प्राप्त भएको एउटा ज्ञानहरू पेसाहरू छ त्यो चाहिँ कहाँ ल्याउने भन्दाखेरि अब मनभित्र ल्याउने मनलाई नै सम्पूर्ण चिज बनाउने गुरु पनि बनाउने अब बनाइसक्यो अब पेसा बनाएको छ हामीले पुस्तक बनाएको छ पुस्तकलाई पनि पुस्तक नहेरिकन त्यसलाई चाहिँ पालना साधना ध्यान गर्ने खालको मनमै सम्पूर्ण चिज ल्याउनु पर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ
됐어. 제가 나가라 뭐야고 시오래. 당고 라마데 바로 배상 라마데 타마랑 설 라마데 세디 시라래. 디자다 수수 미제 나가 깔레데 데스 자레디 추기치도 깔레게 개치버려. 답변을 말하라고 차샤위나 배제 다 단단하라 수수 소남기 단단라마 슈기여와 나라라마 슈기여리 추슈여와 개들 라마데 메아이나 배제 얘기 배상라마 때 돌려야지 잘해요. 개들 배제는 메나 타마랑서 라마 때야 배제 얘기 투사를 삼아가지고 와. 그래서 디제기 수수 양용래야 와. 그래서 당연히 남보서 가르치고요라나 당연히도 매망스 얘기래야 땡 수수기다 남기 내가라 소바 미스피고야 우구다고야 게메인의 표가라 소바 표가인의 게메라 소바 우구라 소바다 이제 저는 깔래 요래때 이나야 수수 미스데 또 전에 김성 장장과 고관에 미스데 두기 인상 당기 인상 되는 사람 큰 당겨요. 이 제발 이나까 초라 쉬우지 밀류 좀 붙여야다 대조를 타면 밀류 세야다고 라마 상고체, 추 상고체, 수술이야 단기 쉬워 나시, 뼈가 채마, 롱 채마, 라마 채마, 진짜 저거 수술을 요거라, 주주들이 깨나 방거래. 이래서 인자 다 가르쳐보려 하나, 단골 라마 때 나와 나시, 라마야 호지 수술이 때, 수술이야 단다 고급 요가 되게 송네, 딱 오늘 안에 입에 최 야구지 봐 장거래. 나랑도 키버소기 자바 아닌 나시 기시 캠프 나시 자천부 심은 데다 장야 뒤수요 말라 장카포레 딱 가르쳐 준 거래라나 최긴 난게 내가 또도 님부 되서 되네 또 채워래 계속아 어떤 되게 봐 저게 당골라마 때문에 토네 최긴 님부들래 아니 수수 강배 나라 우주 jär네 아니 공양에 채워 저거야 나사사라 주주 숨바 집어대봐야 샤 아니 주주 대대쟁 주주 두바 나바 두바 대내 두바 봐도 아니 공 야보지야 아니 대내 뭐네 저기 꼬라라죠 추라야 르데라제 되게 대체 아야 주주 고바 대바지네 주주 주바 주주 자 칼라서 보면은 아니 거로 되려야 또시 최지체 야 대내 마치 소설 내가 저거네 내가 저 야 공다 튀지 돼 공다 수래 집에다 만들었지 집에다는 뒤즈가를 좋아하고 방에 자 되는데 소송 버려져 건 그러와 되지 나네 아니 공다 깨셔로 와 되게 맞지렇지 공다 인지 민지 취지 체가 받으면에 종의 주중이 되면은 지도차가 되면은 되면은 마다이의 체가 받으면에 야 공지야 뭐뭐 개부지체 가는 기만 레레라 쇼가 공직다 공다 이야가라면 직체 또 주잖아 키바지 임바이나야 쇼이 야고 차르다 라마 마르바 페르샤고요 좀나 kim도 내가 타바 예스 수수 최냥의 지기지 이나 kim라 대진지 이나야 아니 최 죽도야 요레스 디 페데라 페날라마 마르바 나시레라 저 라마 마르바를 게메 요레 부부 요레 지요레데 그런 취지 주셔도 담바 끄주기 때문에 다 차로 어디 되래 저는 내일에 어디 공부 시작하다 나도 김발에 잡아 하는 말에 어떤 직장자가 제보를 되자 시다 때문에 거라라 미지기를 삼다 수수 뭐로 수수 기과시로 타마지 신기시고래 디디 야원을 든 거래 냐원에 저대 아상치에 경우 또 용서 잡아 나 김발 인자 이제 전에 내 믹스에 담으로 제서 납사요 말와 그러와 레 규제세 수수수 기디기 제고 레레 요하와 그래서 내 인자 총처벌에 대대단교 말에 그러와 수수수 짱부 채워 그래서 와 상문이라 따나 짱부이 교바 제스께는 도경이 있어 야외가 공부가 있어 그래서 네 이제 어디 sabsanan 거다 अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय अहिलेको 3 प्रकारको पहिला सद्गुरु थाप्ने र पेछालाई अथवा चाहिँ अगमहरू पेछाहरूलाई राम्ररी बुझ्ने र अन्तिम आएर आफ्नो मनमा राख्ने खालको एउटा 3 प्रकारको विषय चाहिँ अथवा चाहिँ विषयहरू गइसकेको छ र
अब जस्तै म गुरु जस्तै गुरु म मेरो आफ्नै चौै लामा भए तापनि अहिले मैले जुन खालको एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको छ र मेरो चौै लामा भए तापनि अहिले मैले जुन खालको एउटा मेरो सद्गुरुबाट पाएको एउटा अगम व्याख्याहरू पाएको छ अब गुरु नभएर पनि अथवा पेजा नभएर पनि अलिकति मैले अब ध्यान तपस्या गर्न सक्ने खालको एउटा म भएको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसरी नै अब हामीले एउटा गृहस्थी जीवनमा बसेर पनि हामीले यो खालको एउटा धर्मलाई मनमा ल्याउन सक्छ र अन्तिममा बुद्धता पनि प्राप्त गर्न सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हामी बिहानदेखि उठेर बेलुकासम्ममा एउटा उत्तम विचार राम्रो विचार गरेर चाहिँ यो खालको धर्मप्रति चाहिँ आस्था र विश्वास मात्रै नभएर त्यसलाई ध्यान गर्नेमा पनि हामी लाग्नुपर्छ र भनेर गुरु बताउनु हुनुहुन्छ र धेरै जस्तो हामीले गृहस्थी जीवनतिर के देख्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अमूल्य एउटा मानवको सर्वश्रेष्ठ मानवको चोलो लिएर आफ्नो एउटा जुनीलाई यो जिन्दगीलाई खेरो फालिरहेको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ जस्तै हामीले यो खालको अमृत धर्म नबुझेर हामी त्यत्तिकै हावाको भरमा अथवा चाहिँ आफूले थाहा पाए पनि हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्था अथवा चाहिँ वास्तै नगरेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहना के छ भन्दाखेरि सुख प्राप्त गर्ने बुद्ध भूमिमा हामी जानुपर्छ भन्ने खालको चाहना भए पनि त्यो खालको एउटा क्षमता त्यो खालको एउटा चाहिँ क्यापासिटी भन्छ त्यो खालको एउटा शक्ति क्षमता भए तापनि हामीले आफ्नो शरीरले आफ्नो एउटा यो खालको मानवको चोलोलाई बिगारिरहेको छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ र धेरै जस्तो हामी टिभी हेरेर नबस्नु बेलुकातिर र कमसेकम बिहान एकचोटि ध्यान साधना गर्ने र बेलुका सुत्नेभन्दा अगाडि एकचोटि ध्यान साधना गरे भने अति लाभ हुन्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले पनि हामीले यो खालको एउटा धर्म चाहिँ पालना गऱ्यो भने चाहिँ आफू एउटा सत् ठाउँमा बुद्धको भूमिमा पुग्न सक्छ भनि यो खालको प्राप्त भएर गुरु छ हामीसँग पेजर छ आफूले गर्न सक्ने खालको क्षमता छ त्यो भएर पनि यो मानव जुनीमा हामीले केही गर्न सकेन भने हामी भनि न्यालवा नरकमा पुग्न सक्छ त्यसैले यो खालबाट चाहिँ टाढा भएर चाहिँ हामी अघिको जस्तै एउटा गृहस्थी जीवन बस्दा पनि जस्तै उदाहरणको रूपमा चाहिँ झिजुन मिलरप्पको सद्गुरु लामा मार्बा जस्तै कग्युको एउटा चाहिँ मेन कग्यु परम्पराको उहाँ मेन गुरु हुनुहुन्छ लामा मार्बा उहाँले चाहिँ एउटा गृहस्थी जीवनमा पनि उहाँले चाहिँ बुद्धहुड अथवा चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने भएको थियो त्यसैले पनि हामीहरू पनि गृहस्थी जीवनमा बसेर पनि यो खालको धर्म पालना गरेर बुद्धहुडसम्म प्राप्त गर्न सक्ने खालको एउटा क्षमता अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा हामीसँग एउटा त्यो खालको एउटा बिउ छ त्यसैले पनि यो धर्मलाई चाहिँ ख्यालमा नराखेर यो सत् धर्मलाई पालना गरेर चाहिँ बुद्धहुडसम्म जानेको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। 呀，当然是说的，